Hrvatski voćni sok se zove voćko. Ko bi se tog sjetio, majko moja, to je vjerojatno 100 marketinških stručnjaka razrađivalo voćni sok, znaš šta stavim. A to sok od voća je, šefe. Znaš šta bilo dobro? Sve si mislim nešto da se on zove, recimo, voćko. Bravo, šefe! A sok od povrća je boga ti. I to ti hrvatski proizvod. Bijela kutija gore, slovurda crna, voće, ko za pranje podova. Dobro da ne radimo autogume, zvali bi se autogumkom. Hrvatski proizvod. I šta god sad kupiš u zadnje vrijeme, sve trajni proizvod. Šta god kupiš, bez zancije. Uzmem 20 deka posebne trajni proizvod. Mi pojeli za sat vremena, Ja se idem žaliti ko čute, ja sam kupio pod firmom da je trajni proizvod, mi se zove policiju. Ajde, bježi. Pa penzioneri, Od 14 stanovnika 2.180.000 penzionera, Nema ko nije penzioner u Hrvatskoj. Ko da se dijele, ko da jedan uđe u lift, dvojica izlaze, šta je? Niko ne umire, ajde umirim, Groblja smrlje prazna, samo se živi, Svi žive, đubra, namjerno. Baš žive, znaš, baš da vide. U normalnom svijetu, razvijenom, Japančerosi, Njemci, ovo ono, odeš u mirovinu, uzmeš par penzija, a debote. Šta se čeka, baba? Imate i vi kod kuće, sigurno. I onda, iz modernog svijeta, kad odeš u mirovinu, putuješ malo okolo, gineš, Serengeti, Kenija, autobusi uprovaliju i jedu te lavovi, ajde, ti mu neki. Ona samo sjedi i gleda. Moja baba 103 godine diše i gleda u mene. Vidim da namjerno. Kad imam 90 godina, kad god se naklaši, rekao, ajde onda bako, ajde, ti mu, I ona preskočila ko reme na golfu, pa još 90. Šta je tebi, ba? Aplauša. 4. put je zubi izrasli. Nove zube ima, plava, obrve ko Mesić, prepadneš se kad je vidiš. Nemo šira, šta je, zauzela, nije to, našla dečka je, Pazi, 103 godine ima momka, mala ima 97. A znam da nikud ne izlazi. Rekao, bako, gdje ste vi upoznali, ti mali? Kaže, na infuziji smo se našli. Nemoš vjerovati. Mi smo zauzeli najveći stan, normalno, neće to, ma ko ti vidiš da oni grižu kredite, Oni tek sad počinju. Kad su nam odrasla djeca, rekao, djeca su mrtva odavno. Idu na dijete. Rekao, bako, razmisli, mali, kad krenu u školu, ti ćeš imat 113 godina. Pa šta, to danas nije puno. Ako nije puno za slona ili kornjaču. Ide na umjetnu oplodnju u Maribor. Rekao, ti ćeš nositi dijete u kateteru, što ćem pričati? A ovi proizvođači lijekova, oni idu na to, ova Pliva, ne znam kako se zove u Sarajevu što proizvodi lijekova. Boston je bravo, imao sam, skoro sam rekao svječice, drugo je ono bilo. Oni proizvode lijekove namjerno, jer za svaki lijek je nađena bolest. I oni normalno, puna ova šerpa, ovi pilula i gledaju televizoru, to bezobrazne one programe. I izdaje albume, Pliva izdaje albume, skupi najljepše bolesti svijeta, skupljaju sličice. U svojim tabletama ti ima sličica, čujem nekako se mijenjaju gore. Imam hepatitis C, imaš ti vanjski prerod, I kad ispuni album, pošilju Plivu, 2 tjedna Makarske, normalno. Žive, ja škrta, majk. Nemojte im vjerovat, vi koji imate ekipu kod kuće. Pusti priču, oni idu na to da... Čim zalupi se vrata. Ajde, pa glume 5 ambalažu, znaš kao, kad se slika za novine.
Pet Shop Boys je odmah. A ima se, ja našao ovakav bunt kod svoje. Koje? Bačico? Šta je ovo? To mi je za crne dane, kad će ti doći već, evo, meni 3 put došli i otišli. Nego sad treba onaj mali škrto, ugasi struju, plin, sve pogasi i u tramvaj. Jednu te istu, stalno gledam, sjedi u tramvaju. Ti umoran, mlad, radiš, ideš na faks, ne možeš stajati na nogama. Ne, ona se drži. Ne možeš je ni dići. Ona se hemoroidima drži za stolac, ko priljepa. A najviše droge se troši po staračke, dopusti priče. Kao mladi se drogiraju, da, to su njihove priče da se s njih skrene pažnja. Zna se ko se u ovoj državi drogira. Starački domovi. Znam po svoje, joj, sinko moj, šta će biti s Iranom i... Kakve ti veze imaš s Iranom i Hormuzom? Joj, sva sam na iglama.